Wow, thank you. Asante sana. Tafadhali tuketi wale walio na viti. Baba wetu askofu wakuu, baba wetu maaskofu, kanisa, our brother and friend Bishop Dr. JJ Gitahi and your family, Governor wetu wa Nyandarua, the Senator, all members of Parliament, our great singers and musicians, na watu wote wamefika hapa Nyandarua, hapa Olkalau, Gaide mwega na hindi ciothe iria iciarana mwathani agoshwo ringi abaitu akiroho ni ndanyiha muno mbere ya kigongona na ndatia maguta na mwenda kwaria mbere mikuhi tondu kanitha muturekere ni undu watongoria handu hao yuge muhera maria mathaa maingi gukira kanitha na family i hamwe na no wega tondu atongoria itu no wega tondu mutumia uyu ukomete hao wetu Dorcas tole wako pastor no mutongoria na uguo gwitu gikuyu-ini mutongoria biu hetwo gitio endaga hurukio mathaa maria riua rĩremia maitho koguo gutiri handu haetanĩte macio nĩmo mathaa ma mutongoria. Bishop JJ and your family, nimefika hapa kwa niaba ya Rais William Ruto, kiongozi wetu ambaye ni rafiki wako wa 30. Amenituma niwakilishe kwa haya mazishi na nimsimamie kwa sababu alikuwa na safari pande ya Nyeri ambayo ilipangwa hapo mbeleni na tulikuwa tuende na yeye, lakini kwa sababu ya heshima yake kwako na familia yako na kanisa lako akaniambia ataenda peke yake, nikuje hapa nimwakilishe, na amenipatia risala ya rambirambi nitasoma, na pia alipata nafasi kukualika pale Ikulu akakupatia pole zake in person. Na kwa hivyo nitasoma risala rais on my own behalf, that of my wife Pastor Doas and my 2 boys Kevin and Keith. Hata mimi nimekuja hapa kusema pole na kumsindikisha huyu mama Doas kwa ile heshima ambayo inastahili. Kama ni mama amezaa viongozi na ameolea vizuri. Huyu mama hatukupata nafasi ya kumjua, lakini tumejua huyu bishop na rafiki yetu, na vile tumeona umeendelea tunajua mama alikulea vizuri. Todo gima yuma wako. Kwa hivyo tukikuona uongozi wako kwa kanisa, kwa jamii, as a motivational speaker, you are product of good upbringing. Na wewe ulilelewa na mama. Kwa hivyo kwa uongozi wako tunasema asante kwa huyu mama amelala hapa. Bishop JJ, we have come here with the president because you are our friend and a true friend. During our difficult years, when so much was against the president and I, many friends ran away from us. Business partners disowned us. Many people we had worked together for many years pretended not to know us. Many churches shut their doors to us. We are being treated like people with leprosy. Lakini wewe bishop ulitufungulia kanisa lako tukiwa na rais. We'll cherish your friendship for the rest of our lives. Rais na mimi ni watu wa shukrani. Na mtu wote alitutenda mema tutamtenda mema. Na wale hawakutenda mema tutawasamehea.
wega ndule wale hona uru wega wale hona ke ria twati de kitu muno ni maundu na gutire mundu wendaga tumukuhiririe bishop huyu na familia yake na kanitha wake ni watu hinguragira mirango tugoka gatuhoera agatuhe kiugo cia gutumiriria agatunyitia nguriki cia ngoro na nginya mwathani agituonekanira tugitoria tugitohora thabari ari nditu muno na nikio na ithu tuka kuga ria wina maithori foka na Gachagua tukugirie maithori tondu na ithuĩ rĩrĩa twarĩ hatĩka-inĩ twauga mbu nĩ watwĩtĩkire no mbu nĩguo thĩinĩ wa mwathani ĩtũũraga na koguo tũka kuga pole na twĩ hamwe mũno na no gũthiĩ na mbere na gũtũhoera ona mahinda nĩgĩũkaga kanitha-inĩ na friendship ĩno itũ ya family yaku na citũ ĩtũũre na gũcokeria atongoria othe meha ngatho nĩ gũka kũnyitĩrĩra bishop na kũgemia igongona rĩa nyina wao wenda gũcokeria iria aitũ othe ngatho nĩ gũka kũgemia igongona rĩa mũthuri ũyũ wenda gũcokeria andũ itũũra ngatho nĩguo mwakĩrĩria mathaa macio mothe nĩũndũ wa kũheana gĩtĩo kĩa mũkũrũ ũyũ mũthenya na twacokia ngatho atĩ nĩatũheire kura no kura itũ ĩmwe yakĩũra no nĩ gũgũciarwo ciana ingĩ koguo tũtingĩũria Ngai kĩũria tũkuga nĩ kwagĩrĩire na njuge nĩguo ndĩrerire bishop ira ndakarĩre niĩ gĩkeno gĩakwa kĩa mũtumia ũyũ kũhurũka gwake ti atĩ no ngenerere no kũrĩ ũndũ kĩranjĩra mwega atĩ ithuĩ mĩaka ĩrĩa yothe tũtũrĩte tuoĩ ciana nicio irĩthikaga kĩ aciari rĩu bishop ũgĩthika mũciari nĩ tũrakena tondũ gũkũ gwitũ kũrakinyĩte handũ aciari nĩo marathika kĩ kĩu no kĩo gĩkeno gĩakwa mũthenya ũmũthĩ atĩ ũguo nĩguo kwagĩrĩire no harĩa tũrakinyĩtio nĩ njohi njũragani aciari nĩo marathika ciana muthenya wa Sunday ndarĩ Mũrang'a kwa mũtumia wĩtagwo Auii warĩ na ciana 8 ũmwe wa mũirĩtu na 7 akĩndarĩra mbĩrĩra ĩmwe nengĩ 7 ya ihĩĩ ciake ciothe ciũragĩtwo nĩ njohi njũragani atigĩtwo na mũirĩtu ũmwe ndarĩ kuo kũmũgiria maithori turari harĩa Kĩrĩnyaga andũ 23 makuĩte nĩ njohi njũragani riũa rĩmwe tũkĩmathika tũigĩte mathandũkũ rĩmwe 2 3 23 na mwarĩ angĩ makora maitho nyũmba ĩno itũ nĩ gũthira ĩrathiraga korwo nĩ tũrathire ũguo mĩaka ĩngĩ 10 ũguo mugaga mũrĩ aingĩ tondũ nĩ ngĩiguaga nyĩmbo wacarĩta nyuaga njohi ndaigua ĩkiuma kĩrabu-inĩ ina Gachagua atarandĩkĩrĩria kanitha-inĩ ciainagwo ciahũragwo mũno na indi nĩ mainaga nyĩmbo cia mainaga mũno nginya gũkĩrora mainaga kanitha-inĩ akauga nyũmba ya mũndũ tũrĩ aingĩ mwanjie Mombatha tũrĩ okuo mwanjie Gĩthumo tũrĩ okuo akamwanjie ithe tũkorwo inagwo ĩno nyũmba ĩno itũ ĩno tũngĩrathire ũguo mĩaka 10 rĩu rwĩmbo mũtingĩragũina ĩno nyũmba nĩ gũthira ĩrathiraga hatirarĩ andũ haha rũrĩrĩ nĩ gũthira rũrathiraga completely tondu anake arĩa mararĩ kuo mararara mĩtaro arĩa angĩ nĩ makuire arĩa angĩ matiremenya angĩ na mena aikia nini handũ ha gũkoma gĩtanda igũrũ marakoma rungu rwa gĩtanda anake marathiĩ gwĩtia nyina irio handũ ha mahe nyina irio hau nĩho tũrarĩ na njokerie county assembly ya Nyandarua speaker leader of the majority and the MCAs ndamũtĩra kũria you are the first people in this country gũthondeka watho atĩ wanyitwo na njohi njũragani milioni 10 kana mĩaka 10 aya na rĩu Nyandarua rĩu nĩ kwega ka ti kwega yes
And our security team, the new county commissioner and your team, you have the law now. You are good. Please do your work. Mfanye kazi bwana. Na sisi tumekubaliana. Hakuna transfer. Mtu akishitwa na kazi anafutiwa tu hapa. Maroli ya kupeleka mizigo imejaa majadala. Please and you are doing a good job. Carry on. Turauga na tutire na ugu na mundu. Na gutire biashara ya mundu turabukia. No turauga ndukwendia humu utwire ne njohi. Ndukura gaciana ciene ati niguo toke. Gutire kira gukenge hingo gukiroko ati kinyugo kuma kiroko nginya utuko. Task captain ile yatwanyuaga etagwo baada ya kazi. Yacokire kigaruo igitwo badala ya kazi. Ucio bururi ndungihoteka president William Ruto egitaine ni munini wake. Na koguo nindirakena na igwa Nyandarua ni kwega. Turenda na kama coke micii. Nitunogete ni micii gukorwo gitokorio ni atimia kwa. Athuri ao makurire njohi-ini. Nitunogete ni gwikara na ciana ciakwa. Turenda gucokia family, muthuri, mutumia na ciana ciake. Turenda muthuri atuike ura wari wa tene wa kuhangira mutumia na kumugitira na kumucariria. No ti atuike ati muthuri ari heagwo iyo mutumia. Ucio ti mucii. Na turenda gucokia gitio kia mundurume. Ahero gitio ni mutumia yake na ciana ciake ni kumamathira. Muthuri aumagara agacoka na kanyamoro ko ndega kuota. No ti athi anywe njohi uke kuria nyama gutire nyama gurite. Kandi gomeka. Okari murigu aheogereria kaua. Cieko nyama. Gutire nyama yake atia. Maundu macio ni mutwaro. Naiku tutire nao thirikari itu twenda gucokia gitio kia mucii. Turenda kugitira rurire ruru rwitu nigetha ruthereme. Na ndiraugire ira kura kwa JJ anake na iritu kwa mwena megutha mutigaduthimire ciana teigire ithatu ciana reke ciana iciaro mugwanja inyanya kenda 10 mutire mahitia ciana ne kirathi kahe mahitia ndino na JJ yura mu mahama kuihurite ha kaini ma na ihuno ugo niko turenda Nida eliyo muthungu. Nida eliyo muthungu kihende kanina twiri. Uke mundu kinene kide president kiriona ciana cigana. Eti mahitia. No ndikire ciana nyingi ndirakirora guku ciana ciothe ni ciakwa. No turenda ciana igio na mundu ndagatwire tutikage ciana cia kuigana. Turenda ruriri rwitu runenehe na rukure nigetha tukorwo na hinya. Ngirikia tondu ndikwenda kwaria muno gutukire. Hii maneno ya transformer 2. Sikirao utakuja tupange. Kuja tupange. Pia mkuje tupange mambo ya mfereji ya kuleta maji. Si ndio? That one we shall arrange. Hiyo tutapanga na tutamaliza. Tumepeana about 1 billion shillings ya stima hapa Nyandarua. So if it is not within that program, tutatafuta pesa so that we do that. Bwana Wajakoya mimi si mtu mbaya. You also not a bad man. Nilikuwa tu nakuogopa bila ulikuwa unasema vijana wavute ile kitu. Na unajua hapa tuko na shida sana na hiyo kitu. Lakini umesema sio ile. So wewe nitakuita uniambie ni gani. Katibu kama watu wetikire muthuri uyu. Itondo wakiuga ati muthogoto ule muraihu ati witikirio ke watho mandu ciana citu igithirire riu ndakiuragia mundu uyu ri niguo tukihurwo ni wakiri auga gitu itikirio riu tuthira nikio ni ndaba kana we no ni agitariria auga ti iyo no ni agutwira niri tondu kai wangi no wangi we no ni tukwaria Bwana Mathiko, you are right. Hiyo maneno ya kutupa mawe, hiyo si tabia ya watu ya Mlima Kenya. Sisi ni wakulima na wafanyabiashara. Kazi yetu ni kutafuta mali na kuchunga. Ndio tulikuwa na shida na nyinyi siku ya maandamano mkiharibu mali Nairobi. Kwa sababu
sababu sisi ni watu ya kutafuta mali na kuchunga. Hiyo ndio tabia yetu. Na ndio uliona hii watu wa kina Karine Sabina walijaribu kuuza mzee hapa, itakuwa ngumu. Kwa sababu tabia hiyo hawezi kubalika wapi? Hiyo ndio ilikuwa shida. Lakini mkiwacha hiyo tabia, mkuje tukae pamoja. Sisi hatuna maneno. So what is happening in Bungoma is progressive. Watu waongee maneno peke yake, wasitupanie mawe. Hiyo ni tabia ambayo imepitwa na wakati. So we want to ask all Kenyans to solve their political differences peacefully. Watumie ulimi na mdomo kuongea na akili. Hii maneno ya kutupa mawe, kuchoma tairi, kuchoma mali, hiyo ni mambo ambayo haina haja. So lakini ni mzuri, at least tumeona siku hizi hakuna hiyo maneno ya maandamano, hakuna kutia sufuria kwa kichwa. Unajua ya kina mama wetu walienda hasara sana siku hiyo. Sababu watu wanachukua sufuria wakienda nayo inapotea, kwa tia kazi wanachukua nyingine inapotea, lakini mama anaenda hasara. Na hiyo maneno sisi hapa Kikuyuni hatutaki hiyo maneno. Hata Mungu anatoa hiyo. Sisi tunaongeaga na mdomo, tunakubaliana, tunawachana na hiyo maneno. And now that you are afraid of Pastor JJ, atakwambia maneno ya kwetu vile tunakaa hapa. But I'll invite you for a cup of tea. I would like you to tell me that good bang you are saying is which one. Ndio nierevuke. Because me I'm not very intelligent. Najua mimi sijasoma sana, sijui mambo mingi, so utanielemisha kidogo ndio nierevuke niweze kujua kidogo. Mambo ya university governor tumeongea. President is committed, I'm committed. Na mimi am a man of Nyandarua. My farm iko hapa Shamata. Ni pesa nimekosa ya kumwaga mawe. Sasa ile pesa kidogo nilikuwa naye Pastor Doas amechukua, ameweka rehabilitation center. Sasa nikipata next 2 months mshahara nitaanza kumwaga mawe. Nataka niweke boma yangu ya kulitaya hapo Shamata. Ndio watu ya Nyandarua tukue tukiongea hapo. Na watu ya Laikipia na watu ya Nakuru. Kati huo. Na nibole mawaru hau. Ishisha KFC na nitoko taidani ya negera twakeke gana hau. Negera ni basi yakwa kama guragira waru. Kama negera mariage ngetare na kuhea kwa mugongo. Hau ne hera. Hivyo hapa Nyandarua person, kwa ngwana mara manijuka Nyandarua kaigiri kwa mugongo mushi. Na mundu agithii mucii ndangĩthiĩ kũrĩa arathiĩ katiguo koguo tondũ nĩ kũrenda kura nĩ twakena mũno. Asanteni sana. Thank you very much Bishop. We are with you, we are together. Please take heart. You are in your prayers with your family and your church. You are people. Na tunapendana na tutaendelea kupendana. Vile nilisema jana, kila mtu tusameane. Uria ni wadihirie nĩndamũrekeire. Uria ndatihirie andeke. Ngirone gekire atia na nyumba eno itu ndikwenda gukaigwa mundu ono gora ikirio ngimahiga kana uranegerera uri uki rekei twendane ta nyumba iria ingi tutikae ukahuthirwo kuhura na ithuĩ ni andu menja tuhuranage ithuĩ ta turi irimu. Ithuĩ ni tuhigite utire mundu tungitikira atuhurithanie. Rekei tuikare twendanite, twaragie kimwe, tucirage maundu maitu twi kimwe, na tungikara twendanite tukiaragia kimwe maundu maitu marikaraga mari mega. Na uria ndiraugire bogo ititwaranaga ni kwendana, itwaranaga ni undu wati wa guthie iri iki. Leta hiyo speech ya president nisome ndio niweze kukabidhi Bishop. Condolence message to the family and friends of Doas Wangari Muheu. I salute and pay tribute to Mama Doas Wangari Muheu. Throughout her life, she dedicated herself to passionately serve her community and family tirelessly. I salute her for her courage and role in the fight for freedom to ensure Kenya got her independence. That she raised 11 children on her own underlines and exemplifies her personal sacrifice and hard work. Her strict and focused parenting gave us Bishop JJ of the Priesthood Fellowship Church, a great bishop who is not only our friend, but a bold and admirable voice on the pulpit, who through his deep and inspiring sermons
has continued to mentor many young people, families, and the nation. Mama Dorcas Wangari leaves behind many lessons for us to emulate and a legacy full of stories to tell many generations after us. Let us be comforted by scripture, Psalms 34 verses 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. To family and friends, I pray that you will be comforted and your hearts be filled with peace. Poleni sana, signed this morning by His Excellency William Samoei Ruto, PhD, CGH, President of the Republic of Kenya. Asanteni sana. Thank you.